Enseba mbunge ya Meru bakathite rwari rwa gavana Mutuma bakiuga na atarĩrĩte umbani na mathĩna njaraja rumirĩte thirikari yawe. Bakera nyuma ya gavana kuruta ntumĩri yawe gĩkarone kĩa mbunge MCA baruga nĩ ntuku ya kuririkana nĩ ũntũberega ũntuta bobo mwakene jo 2022. Mutugi kare na aranĩrĩte na atongere baba na atutumĩra report yeje. Kuma toe kuringirwo kura nĩ the first one by the governor nonto ebateria kuya every year kisheria azo tomba kwethera twenenge tore ya think mwaka wa 3 nonto erabengi to na problems nyingi muno iboto tomba kwethera twena state of the county address Mutuma to think here for the first time, which is a little bit historic or current a moment ya kuweza na review the 1 year what we've been able to achieve as county government, both the county government of Meru and also the assembly. Highlight some of the great miles to make it as a county. Ni migambo ya bamwe ba MCs bambunge ya Meru bagishumiria kurita uge bwao boegeru ale rwangabana Mutuma ntwithinke nyuma yawe na rwa kwariria mbunge u bakiuganiru ale rwa mbere buruku makire kithono kya mwaka jwa ngirije mirongo ene jire bakiuga kumane na rwangabana ntwithinkia na jukithie kanyaga gutariria mirandi ya kaunti ya Meru irethithitwe iraithite na mbere kuthithwa na kinya mathina jara kaunti ya Meru ithirite gikurukira kagitene gaka nonto manto yara yonde wa yareo tubuthite more than double ya ronzire tomba kwithira tukibwithia kuma tukuringirwa kura, so there is so much that has been in the speech na ngwete kya Meru yonde wa baijo na bongo nonto yana untorene ndugana muno nonto mbecheto jonde tuwekire ndene budget program chionde kuma agriculture kuma sporti kuma education chionde ngapana kuma kuitaleria he program chi underway mantuja health agua mantuja level 5 akuwata mantuja theater chi orine chi operational na maternity ira chi aingi ira chi kwa kuwata mantuja kapana scap ira endelete ira kuzisha bayuthi baba ingena kuwata muno mantuja Meru youth service ira baketha baera kwa chiringi 500 akomboso kwa highlight some of the challenges ira to face as a county. Ari pregnancy ya anabeto baraba tekinyete miaka, it is one of the high rates area touch mono that something should be done both at the county government level and also even as a community level. Kinya space betu baba mendiko pande batekirikia na kwarire mirandi yonde ire kuma kujokio tongeria itokuona county rate tabwaga na ina mirandi mega mono na nyera tithire twera leandawe au tuthomera yonde na nekiri pesa sufficient na rira kamerika yonde county Meru ikethena bandiko ya maeka mono mbese itenga assign no to kumbosa for disabilities akore mantu ya hospitali ya mamire for example to kuna tena mamire ni watarete na mamire lakini kawana kuwa hospitals yonde akomba ukiria nikenda kuthabuna sababu sinjea mantu ya gender based violence center ire gwakwa na aranjia omba kwethira kiarire mantu ya alcohol na drug abuse na kinya mantu ya teenage mothers akomba kwethira kiuga quite extensively that every teenage mother requires a second chance. Nkoroki ne barombete ngabana ntwithinke na thirikari yawe gwita na mbere gukubia na mpoike gena kiria rombete kya mirandi yawe tina mbere kenda gutigira Meru mathina jau ja mirumirite nija kwithira jakie bible na kirete mbia kana ibasuite mbesa cia kubwithia the department hiu very muno ni kenda kinyanto betu bethire batiwita kuguria kethire batu tabika mantu ina dawa mantu ni arue na nyamantu ni ya erothi nontu uyakolele ontu erothi ikuthirite kwena challenges sana no kuri ontu mwe president wire ntu kwenge araua sibitari cionthe ciete na dawa na no bwo kinyanga bana no akua kana ibwa kuimisa na ikenda ntu betu bakomba kwithira pesa za wa mbunge ya Meru gicigo mbunge kya North Mentinke report rateto cia weru ria kwarietwa ni Mutuge Kare.